Oh, mko na AC? Oh, hapo salama. Arabaka chuzuma balo. Okay, thank you ma. Nini baya? Akaambia kwa ready, hata mimi sijui nilimsaidia tu. So I'm not sure what's going on. Asante jia kumsaidia. Karibu, nimwambie ni nani? Mimi naitwa Dennis Dennis. Yeah. Sawa. Na unaweza niambia kwa saidi gani? Ako tu area mke. Okay. Sawa, asante. Okay. Asante sana. Leo ndeto cia kumakania ni irikitie kurekererio kurendera cia ukinyaniria na gutiga a Kenya na makiria mafans atata ese wa wiri na kieha no ne thutha wa ndumiriri irekereirio mathaa manini tu rwendeni rwa TikTok na Facebook ekiwa tata ese wa wiri ni akoretwo orite na gutiga ciana ciake ndeto iria ikiritwo mukonde ni mwana wa Hesi orondo manendera Sarah gikot uria mandikite. May you be safe. Last night was a hard one to your children, but we pray that you will come back home safe and sound. Please, for the sake of Goge, Shiko, and Chebet, come back home. It's not the end yet. Enoni odomiriya dada Sarah, ena okore mwana wa Hesi, uria aandikite kugerera rudini rwake rwa TikTok ni ati, hi everyone, I'm your firstborn child. My mom left home about an hour ago, dressed fully in white, and you have not been able to find her or reach her. She even left both of her phones at home, which is making us very worried. I'm really stressed and I don't know what to do right now. If anyone has seen her or knows where she might be, please help us by sending a message or contacting us. We just want her to come back home safe. Please keep us in prayers. Nane ndomiriri yake hamuno na muthia uria wale show kurera Nairobi nyerekereirie breaking news na kuandika page yake ya Facebook ati breaking Esi hajapotea sana, ako hapo Mweki kwa mama fulani, pigeni hii namba, ako kwa huyo mama. Leo maitho mothe ma Kenya mari kuri tata Esi niguo akorwo akirekereirie ndumiriri yake ria kiratuma ore gwake, aingi makiruta maoni mao ati ici ni karakara andu me wira. Listen what tata Esi told uria wale show kurera Nairobi live on TikTok thutha wake kuandikwo allegedly as a husband snatcher. Akosa na ukamtusi sikujua mtarudi mchukuane tathikiri andu ni murata wakwa Daudi ni murata wakwa na othe ni arata akwa na ndingitigana nao ni undu wa opinion ciothe cia andu na no iciro yothe ungienda gwiciria ngiciria tundu na muthuri waku ni sawa ungiciria ati muthuri ucio waku Daudi tungika nake ni sawa ni ndatigire maisha mau maku ji explain andu ni murata wakwa na to nginya acererwo nie ni nie turi nake uria andu ni turonanie nake iratha cira na kana ni na ndirari guku kuguru ni ndira mugiria rihe nyumba ni ndira mugiria ke maundu maria mati gwika we musinianze nwanga Virginia wonaga ngikwaririe ndina ndamukora ndi ukanga gaithia andru to andru niwe murata wakwa na niwe tuwaine murata waku na muthuri wene ona andru ndu tondu ara to amukorio na handu na mufira ai ndoki uri na ndukoneke tha ici wambe ure mwaka umwe no korwo wi safe ni guko broko ndoke brokane kwa sawa jira ati najua hata akikutongoza na ukamtusi sawa tumetumiwa ka evidence hapa namba sitasema lakini mnaona ni tatawe sawa. Message ya kwanza inasema sasa ni bibia huyo mkulino mwingine mwanaume anaandika message akitumia thread sasa huyu tatawe sawa. Message ya kwanza inasema hello mama. Aki mama tuna sasa ni huyo madamu anajiomba, bibi wenyewe ndio anajiomba kwa huyo husband sinaja sawa. Hello mama. Aki mama tunakuomba kwa heshima uachane na bwana yangu. Hizo shughuli mingi mko nazo uweze tu kusimama. Tuna familia yake woye. Aki tunateseka sana for sure. Na mimi Aki naona niko kwa house yuko kwa job. I have noticed pia anakunywaga pombe na hakuwa anakunya dako hoya tu dinyite please tunido asiana cia kwa please oya wako please achana tu na yeye shughulika tu na mambo yako achana mambo yake
tangu mkachukua, na hata nyumba hajakuwa akilipa, na madeni mingi mpaka mtu anaaibika. Ndaguthaitha tu na ritwa rĩa Ngai tigana na muthuri wakwa. Najua hata unasoma message zangu, hope umesikia, for sake of ya watoto wangu please. Oh yeah. Katuthomeni wege ndu aitu mitikanite tata we ti wega gwika ukimenyaga, ti wega gwika ukimenyaga. Nimejaribu kuongea na wewe more than 5 times, nikaona husiki, nikaamua nikuambie wewe tondu we mundu mugima na hope na make sense. Ndire mundu mukenu by the way, ona korwo no we ndungikena ugikwo uguo. Najua hata akikutongoza na najua hata akikutongoza unafaa umtusi, sio Ngai mwadhani Ngai Mom. Daudi anaenda igwa agwetwa nyamũ ino. Nimurona Editeri ndungata ya Ngai mwega. Hallelujah. Hallelujah. Ni tondu wa hinya na wathani uria tuhetwo ni Kristo. Amen. Ni tukwenda kwanirira na maguta ma Ngai. Jesus mighty name. Ati riu Esther Niguo. leo titata esireki. Niguo. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Agikorwo ni witeketie na ni Ngai wa utawira uga ameni. Amen. Leo ni tukwenda kwanirira. Oh yes. Ati ndungata ya Ngai. Amen. Leo ni gutungata andu othe. Ni tondu hinya wa Ngai. Oh yes. Wa iguru riake. Ni twamutuma thi yothe. Yes. Akahutiria andu a Ngai. Retwa-ini ria Ngai ithe. Ngai morio na Ngai roho mutheru. Isaiah 54 verses 4 yugete atiriri, tiga kumaka ndure hingo ugaconorithio, tiga gukua ngoro ndukamenererio ringi, riganirwo ni giconoko gia kwaga kwihokeka kiria wari nakio wahika oro uguo, tiga kuririkana ihoru ria hindi iria watetwo ni muthuriguo, ndihunjagia no kiugo kiu gikumiririe, ni uconokete muno no Ngai ga ndugaconorithio ringi, na riu uriganirwo ni maundu mahetuku. In the book of Isaiah 43 verse 17, uriganirwo ni mau mothe mahetukite tondu Ngai niroka gwika undu mweru na niawika na ni twawona, uguo Ngai akurathime na turi o hamwe turi o hamwe ro uguo guku uguo tutikiuranitwo muno. Elisha no nginya angiabuatire Elijah ni undu wa gicuri, uguo gicuri kiu ni giakwa gitikane mundu ungi.